با سلام و ادب بیننده‌های عزیز و ارجمند هواداران همیشگی فوتبال بخصوص آنهایی که با رقابت‌های چمپیوناتی تاجیکستان بین دسته‌های لیگ عالی توجه دارند. گزارش مستقیمی ما از پایتخت کشورمان شهر دوشنبه منظور شما می‌گردد. امروز 24 اپریل سال 2026 است و بازی نخستی دور ششم چمپیوناتی مملکت حالا با اشتراک دسته‌های استقلال دوشنبه و خوجند برگزار می شود. این تا یک اندازه بهترین بازی دور خواهد بود، چون که اصلا این بازی را سالهای اخیر می توان گفت که با یک واقعا هم رقابت شدید در میدان‌های فوتبال کشور نام برد، چون که چند سال مقدم اصلا همیشه که دسته‌های خوجند و استقلال برای جام برای عنوان چمپیونی تلاش می‌کردند تا یک اندازه کلاسیکای فوتبالی تاجیکستان بود، ولی سالهای اخیر طور می‌بینیم خوجند برای این جایزه ها و این جام ها مبارزه برده نمی‌تواند. اما امسال که دسته خوجند در عرفه 50 سالگی تأسیس یابی باشگاه قرار دارد، هدف دارد که یکی از نتیجه های خوب را در تاریخ باشگاه خود کسب کند. گذشته از این استقلال هم امسال با دعوت دوباره ویتالی لفچن که هدفهایش خیلی و خیلی جدی هستند و فکر می‌کنم استقلال در پی اون که در دورهای اخیر نمی‌تواند نتیجه خوب گرفته، حتما آهسته آهسته قدم به قدم برای به دست آوردن نتیجه ها تلاش خواهد کرد، چون که در تجربه استقلال اگر موسم را با نتیجه نشان خوب آغاز کند، بعدا آنها به خود میآیند و نتیجه های خیلی خوب به دست آورده میتوانند. حالا سرود ملی کشورمان صدا میدهد. دوستان عزیز بیاید گوش بیندازیم و بعدا باز گزارش را ادامه میدهیم. بیننده عزیز، برمیگردیم با آغاز رقابت دومی دور ششم چمپیوناتی مملکت. معذرت میپرسیم، ما بالاتر برای شما بازی نخست گفتیم. بازی نخست طور حالا معلوم است با اشتراک دسته‌های ریگارد حدث و وحش در ورزشگاهی من талко аренаи турсунзода ҷараён дорад ва ҳатман албатта бо даст додани имконият натиҷаи ин бозиро барои шумо гуфта мегузарем дар бозии дастаҳои истиқлол ва хуҷанд. хуб дӯстони азиз, барои доварӣ кардани ин рақобат муваззаф шудааст рефери фифа аз шаҳри душанбе саёҷон зайниддинов, ба ӯ ассистент рефери фифа аз шаҳри нурак нурали исмоилов ва вафо қараев ассистент рефери фифа аз шаҳри нав кӯмак мекунанд. дар нақши довари чаҳорум меҳрубон шамсиддинов аз шаҳри душанбе ҳаст ва ду нафар дар називар, инҳо зуҳал хуҷаназарова ва ҳамчунин Акмал Буриев, ба онҳо боз Наталья Сотникова кӯмак хоҳад кард. хуб, ёдовар мешавем ки Истиқлол дар бозии ахири худ дар даври панҷум муқобили ҳосило дар сафар
бозиро мусовӣ кард 1-1 ва феълан барои намояндаҳои шаҳри Душанбе ин севумин бозӣ ҳаст ки бо натиҷаи мусовӣ ҷамъбаст мекунанд ва дар ду бозӣ танҳо ғалаба ба даст оварданд. Мусовиҳои дигар муқобили дастаи Сардор буд ки 0-0 дар даври аввали мусобиқа ба анҷом расид ва баъдан чемпиони феълии мамлакат дастаи Истиқлол боз дар муқобили Равшан ҳам ба натиҷаи мусови 0-0 расид. Хуб, ҳоло дастаи Истиқлол дар зинаи сеюм аст бо касби 9 имтиёз баъд аз 5 даври мусобиқа ва як зина поёнтар аз онҳо маҳз дастаи Хуҷанд қарор дорад. Хуҷанд ҳам 9 имтиёз дорад. онҳо дар 5 бозӣ 2 ғалаба 3 мусовӣ доранд мисли Истиқлол, аммо таносиби тӯбҳо андаке ба нафи Истиқлол аст. Аз ҳамин хотир Хуҷанд дар зинаи чорум аст. Футболбозони дастаи Хуҷанд мусовиҳояшон дар мавсими имсола дар сафар буд муқобили клуби марказии варзиш Артиш дар шаҳри Душанбе. баъдан мусови дигари онҳо бо дастаи Сардор, он ҳам дар шаҳри Душанбе буд ки 2-2 ба анҷом расид ва баъдан дар майдони худ муқобили Регар Тадас дар даври гузашта онҳо ба натиҷаи мусовӣ расиданд. ғалабаҳои дастаи Хуҷанд дар мавсими имсола муқобили тими Эсхатам 2-0 ва инчунин муқобили Исталавшан 1-0 ба қайд гирифта шуданд. Ва акнун мебинем ки имрӯз дастаи Хуҷанд ба чӣ натиҷа муқобили Истиқлол дар сафар даст меёбад. Хуб, ҳоло ҳама чиз барои шурӯи рақобат омода аст. Тамошобини азиз, мо мунтазири оғози дидори дастаҳо мешавем. Хуб, Истиқлол бо либосҳои сурх ва Хуҷанд бо либосҳои кабуд бозӣ дорад. Аввалин ҳамлаи футболбозони дастаи Истиқлол ва ин вазъиятро футболбозони хатти дифои дастаи Хуҷанд бартараф мекунанд. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо. шурӯъ мекунем аз мизбонон. дарвозабон рақами 78 Денис Кавлинов, дар хатти муҳофиза рақами 23 Алиҷон Кароматуллозода ва ҳоло зарбаи кунҷӣ аст. хуб, рақами 50 Йосип Томашевич, рақами 13 Иван Зодко ва рақами 55 Манучер Сафаров, ҳамчунин рақами 3 Табриз Исломов. бо 5 муҳофизатгар асан Истиқлол ҳунарнамоӣ карда истодааст. дар маркази майдон рақами 6 Амирбек Ҷурабоев, рақами 25 Франи Чиряк, рақами 10 Алишер Ҷалилов, капитани даста, рақами 20 Далел Шарипов ва рақами 11 Муҳаммадҷон Раҳимов. партоб аз кунҷи майдон ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко аст. Амирбек Ҷурабоев ва тӯб аз пои бозингари дастаи Истиқлол аз майдон берун мешавад. Хуб, ҳайати дастаи Хуҷанд онҳо бо пироҳнаҳои кабуд ва шортҳои сафед бозӣ мекунанд. дарвозабон рақами 21 Александр Нечаев, дар хатти муҳофиза рақами 5 Дарко Исаилович, рақами 6 капитани даста Давронҷон Эргашев, рақами 19 Ҳусен Нурматов ва рақами 23 Фирӯз Қараев. дар маркази майдон рақами 8 Никола Эскич, рақами 14 Лаша Парунашвили, рақами 62 Ҷаҳонгир Эргашев, 11 Йован Анжелкович, рақами 17 Шурат Шоназаров ва дар хатти ҳамла Петар Гигич таҳти рақами 9 бозӣ мекунад. Миланович сармураббии дастаи Хуҷанд аст, мутахассис аз кишвари Сербистон. ва дар экранҳои мо шумо Милан Миланович аст. ва ба ӯ албатта дар ситоди мураббиён Шарифҷон Зиёев, мураббии маҳаллӣ кӯмак мекунад. баъдан мураббии дарвозабонҳо Евгений Тайкевич аст. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ барои меҳмонон дар назди тӯб Фирӯз Қараев аст. албатта барои дастаи Истиқлол ғалаба муҳим аст, чунки онҳо гуфтем дар даври гузашта натавонистанд дар лаҳзаҳои охирин ғалабаи худро нигоҳ доранд ва бозӣ бо ҳосилот мусовӣ анҷом ёфт. ва барои дастаи Хуҷанд ҳам натиҷаи хуб лозим аст. аз ҳамин хотир фикр мекунам мо як бозӣ хеле хубро бо иштироки дастаҳо хоҳем дид. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол ва бисёр имконияти хуб барои Хуҷанд ва ин вазъият бартараф мешавад. аввалин
ҳамлаи хавфнок дар назди дарвозаи дастаи Истиқлол аз сӯи меҳмонон буд ва муҳофизатгарони дастаи Истиқлол ин ҳолатро бартараф карданд. бор дигар таваҷҷӯҳ мекунем. хеле ирсоли баланд аз аут. ҳоло зарба зада мешавад. боз ҳам имконияти хуб аст барои футболбозони тими меҳмон ва зарбаи кунҷӣ. аввалин зарбаи кунҷии футболбозони дастаи Хуҷанд аст. ҳама чиз аз зарбаи ҷаримавӣ оғоз шуд. рақобат хеле пуршиддат буд. баъдан футболбозии Истиқлол ин вазъиятро бартараф кард. ҷаҳонгир Эргашев дар назди тӯб. партоби хеле баланд. дарвозабони дастаи Истиқлол бо як мушкилӣ ин вазъиятро бартараф кард. Табриз Исломов, Далер Шарифов. бубинед дарвозабони дастаи Истиқлол дар кадом вазъият тавонист бартараф кунад ин ҳолатро. ҳоло акнун аксулҳамлаи дастаи Истиқлолро мебинем. пас ба канори рост Манучер Сафаров. ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд. Табриз Исломов паси заминию ва тӯб ба дасти Алишер Ҷалилов расид. аз ҳамин хотир довар ин лаҳзаро хуб мушоҳида кард ва зарбаи ҷаримавӣ таъин кард ба нафъи бозингарони тими Хуҷанд. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Хуҷанд. меҳмонон тавре дида истодем тавассути пасҳои кӯтоҳ ҳоло ҳамлаи худро оғоз карданиянд. Даврон Эргашев дар мавсими гузаштаи мусобиқа дастаҳои Хуҷанду Истиқлол ду бозӣ байни худ баргузор карданд. мавсими гузашта дар як бозӣ дастаи Истиқлол тавонист ғалаба ба даст оварад ва дар бозии дигар Хуҷанд. яъне ҳарду даста мавсими гузашта ғалаба карданд бо ҳисобҳои 1-1 ҷаҳонгир Эргашев ба хато роҳ додааст. ҷаҳонгир Эргашев қаблан дар ҳайати дастаи Истиқлол бозӣ мекард, вале ин кулан солҳои пеш буд, 10 сол қабл. ва ин футболбози 32 солам замоне ба дастаи Истиқлол омад ки натиҷаҳояш дар дастаҳои дигар хеле хуб ҳам буд. аз ҷумла ӯ як муддат дар клуби маркази вардиш Артиш бозӣ мекард. пас он дар Хуҷанд, баъдан ба Истиқлол омад. соли 2015 дар ҳайати дастаи Истиқлол ҳунардамоӣ мекард ҷаҳонгир Эргашев. ва баъд аз Истиқлол бубинед дар якчанд дастаҳо бозӣ кард. ӯ ҳатто як замоне дар чемпионати Беларус дар ҳайати дастаи Динамо Брест бозӣ мекард. як муддат дар чемпионати Бангладеш, дар чемпионати Ӯзбекистон ҳам дар ҳайати дастаи Қизилкум буд. дар албатта дастаҳои дигар ҳам ҳунарнамоӣ кардааст. ба назарам як муддат дар Қирғизистон ҳам буд. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Истиқлол
خب در بازی نخستی давр ки бо иштироки дастаҳои Регар Тадас ва Вахш ҷараён дорад, бинандаи азиз, онҷо ҳисоб 2-1 ба фоидаи футболбозони дастаи Регар Тадас аст. таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи бозингарони Истиқлол. баъд аз қисми аввал футболбозони Регар Тадас ҳоло бо ҳисоби 2-1 пешсаф ҳастанд. Амирбек Ҷӯрабоев, як партоби хеле баланди ӯ инҷо андаке шаъд дер кард коргардон барои нишон додани ҳамин лаҳза. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол. партоб ба ҷаримаи дастаи Хуҷанд. шумориш зиёди футболбозони дастаи Истиқлол дар ҷаримаи дастаи Хуҷанд ҳастанд. ҳусейн Нурматов тӯбро аз аут ба бозӣ медарорад. ҳоло биёед таваҷҷӯҳ мекунем. дар кӯшиши аввалаш ҳамлагари дастаи Хуҷанд муваффақ шуд Петр Гигич, аммо натавонист тӯбро ба ҳамдасташ расонад. Манучар Сафаров, паси хатои ӯ имконият барои футболбозони дастаи Хуҷанд. ҳоло дар маркази майдон бозингари рақами 8 Эскич тӯбро аз ӯ мегиранд. дубора Эскич талош мекунад барои нигоҳ доштани тӯб, вале боз ҳам футболбози дастаи Истиқлол инҷо хуб ҳунарнамоӣ кард барои гирифтани тӯб. нимуҳофизатгар Фране Чиряк. бо тӯб муҳофизатгарони дастаи Истиқлол. алиҷон Кароматуллозода, Зотко, Амирбек Ҷӯрабоев, пас ба канори рост Манучер Сафаров, партоби бо пои чап. муҳофизатгари дастаи Хуҷанд инҷо ин вазъиятро бартараф мекунад. биёед бори дигар мутаваҷҷӯҳ мешавем. бадовар ишора мекунад ки хато дар муқобили бозингари дастаи Хуҷанд сурат гирифтааст. Шӯрат Шоназаров буд. фишори бозингарони дастаи Хуҷанд хеле зиёд аст. тӯбравои бозингарони Истиқлол Амирбек Ҷӯрабоев ва инҷо Муҳаммадҷон Раҳимов ҳам талош кард. хуб ҳоло маълум шуда истодааст ки Муҳаммадҷон Раҳимов бештар ба хати ҳамла равон аст ва дар хати ҳамла ҳунарнамоӣ карда истодааст. шояд ин мавқеи нав ҳам ҳаст дар фаъолияти бозингарии ин футболбоз. خب حالا بیاد توجه میکنیم با وضعیت استانداردی دیگر برای فوتبالبازان دسته استقلال. امیربek Ҷӯрабоев در نزد توپ، پرتابی خیلی بلند و بسیار خطرناک هم بود. هر دو دسته حالا برابر بازی دارند.
алиҷон караматуллозода ва оло хато мекунад муҳофизатгари дастаи Истиқлол ва инҷо талоши ҳамлагари дастаи Хуҷанд чандон хуб набуд, аслан ӯ мавқеиятро аз даст дод дар ҳамин вазъият. акнун аз маркази майдон футболбозони мизбон мехоҳанд ҳамлаи навбатиро оғоз кунанд. ҳоло ҳамлаи онҳо то ба хати ҳамла ҳам рафт ва аммо муваффақ нашуданд. бо ту бозингарони Хуҷанд Фирӯз Қарраев партоби хеле баланд биёд мутаваҷҷӯҳ мешавем ба ҳамин ҳолате ки бозингари дастаи Хуҷанд дошт, аммо аз он хуб истифода бурда натавонист. Йован Анжелкович хеле шонси хуб буд. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Истиқлол Муҳаммадҷон Раҳимов ӯ аз миёни чанд нафар талош кард тӯбро ба ҳамдастаи худ расонид, вале футболбозони Хуҷанд ба ӯ имкон надоданд барои идома додани ҳамла. Даврон Иргашев ва имсол коршиносон бар он назар ҳастанд ки сатҳи бозингарони хориҷии дастаи Хуҷанд як имконияти бисёр хуб барои дастаи Истиқлол ва сатҳи бозингарони легионер ё хориҷии дастаи Хуҷанд назар ба дигар дастаҳои лигаи олӣ баландтар будааст, ҳатто нисбат ба Истиқлол. ҳамин бозӣ нишон медиҳад сатҳи бозингарони хориҷиро. дар маркази майдон мубориза буд бо иштироки бозингарони ҳарду тим. ҳоло ҳам Виталий Левченко сармураббии дастаи Истиқлол, ҳам Анвар Нурқулов дар марзи майдон қарор доранд. Истиқлол аслан бозии хонагии худро мебоист дар варзишгоҳи марказии Ҳисор баргузор кунад, чунки он ҷо чамани табиӣ ҳам ҳаст, вале баъд аз бозии тими мунтахаб ҳоло гуфта мешавад ки чамани варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор чандон хуб нест, ки Истиқлол ҳам он ҷо бозиашро баргузор накарда истодааст. хабари хуш барои ҳаводорони футболи Тоҷикистон он аст ки сар карда аз мавсими 2027-28 дар мусобиқаи сатҳи бошгоҳии Осиё, махсусан Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё, чемпиони Тоҷикистон бозӣ мекунад дар мавсими 2027-28 дар марҳилаи плей-офф ё интихобӣ ва барандаи ҷоми Тоҷикистон дар марҳилаи гурӯҳи Лигаи даъвати Конференсияи футболи Осиё бозӣ мекунад. ва имсол бошад Истиқлол ҳоло ҳунарнамояшро дар ҳамин мусобиқаи сеюмини дараҷа Лигаи даъвати Конференсияи футболи Осиё баргузор мекунад. Истиқлол ҳадаф дорад ки дар ин мусобиқаи сатҳи Осиё натиҷаи хуб ба даст орад. ба таври медонем имсол албатта Регар Тадаст бозӣ кард, марҳилаи гурӯҳӣ ба таври албатта мутамарказ дар Қирғизистон сурат гирифт. Регар Тадаст аз гурӯҳ баромада натавонист, миёни муқобили якчанд дастаҳо бозӣ кард ва аз ҳамон гурӯҳ маҳз Мурас Юнайтед то ба даври нимниҳоӣ рафт ки баъдан аз Ал-Кувайти давлати Кувайт шикаст хӯрд тими Қирғизистон. ҳоло бо ту бозингарони Истиқлол
Акун тубравои футболбозони дастаи Хуҷанд. Ҳусейн Нурматов. Даврон Эргашев. Пас ба марказ буд. Нурматов. Зарбаи ба маркази майдон. ва дар гирифтани тӯб Алиҷон Кароматлозода муваффақ шуд. Партоби Табриз Исломов хеле ҳам баланд. ҳарчанд талош кард муҳофизатгари Истиқлол Фране Чиряк, аммо натавонист тӯбро нигоҳ дорад. Гончер Сафаров. ҳоло Алишер Ҷалилов мубориза мебарад, вале ба ӯ имкон дода намешавад аз ҷониби муҳофизатгари марказии дастаи Хуҷанд Дарко Исаилович. се футболбози марказии дастаи Истиқлол инҳо Алиҷон Кароматлозода, Йосип Томашевич ва Иван Зотко ҳастанд. ҳар се дар хати муҳофизаи марказ бозӣ мекунанд. Томашевич. Партоби баланд ин футболбоз. ва аз канорҳо Манучер Сафаров, Табриз Исломов ҳунарнамоӣ менамоянд. با تو بازیگرانی Хуҷанд. Фирӯз Қараев. Исаилович. Даврон Эргашев. Алишер Ҷалилов. Дарко Исаилович. муҳофизатгари марказии дастаи Хуҷанд. Дарко Исаилович бозингари 30 сола аст аз кишвари Сербистон. ва бисёр қаду қомати хуб ҳам дорад барои ҳунарнамоӣ кардан дар хати муҳофизаи марказ. ӯ ҳамеша дар дастаҳои гуногуни кишвараш ҳунарнамоӣ кардааст ва Хуҷанд аввалин тими хориҷӣ дар фаъолияти футболбозӣ ӯ маҳсуб мешудааст. умад дар раиси дастаи Хуҷанд ғайр аз ӯ боз Йован Анжелкович ҳам аст, бозигари 21 сола. ӯ ҳам аз кишвари Сербия мебошад. баъдан Никола Эскич, Петар Гигич ҳамлакари дастаи Хуҷанд ки ҳоло таҳти рақами 9 ҳунарнамоӣ дорад. ани муҳофизатгар таҳти рақами 8 мазарат мепурсем. ал ба нафи бозигарони Хуҷанд. дар курсии эҳтиёти дастаи Истиқлол бозигарони ҳастанд. ҳоло Манучер Сафаров ва зуд мехост пас диҳад ба ҳамдастаҳояш. дар курсии эҳтиёти дастаи Истиқлол аз бозигарони хати ҳамла Рустам Соиров, Масуд Ғафуров ҳастанд. бозигарони ҷавон Муҳаммад Назириев ҳамчунин. аз нимуҳофизатгарон Хусрав Тоиров, Лукан Згурский, Димитро Билонок, Фране Икич, Содиқҷон Қурбонов, Рустам Камолов ва дарвозабони эҳтиёти Муҳриддин Ҳасанов ҳастанд. ҳоло зарбаи кунҷӣ. чаҳорумин зарбаи кунҷӣ дастаи Истиқлол дар бозии имрӯза. партоби Алишер Ҷалилов. вале бозигарони Хуҷанд ин вазъиятро бартараф мекунанд. Ҷаҳонгир Эргашев.
Alisher Jalilov. Amirbek Juraboyev, pas ba kanor. Manucher Safarov, irsoли tu fursat baroy Istiqlol va gol. Hisob kushoda meshavad Muhammadjon Rahimov. Xeyli oliy hunarnamoyi kardi dar hamin partobi Manucher Safarov. G'olib nazdiki meravad. Ko'rganim to lahza yo'q nishon nadod. یک بر صفر در دقیقه 24 رقابت محمدجان رحیمov مؤلف گل میشود. خب توجه میکنیم به همین بازیگزاری و ترکیب‌روی فوتبالبازان استقلال خیلی پرتابی خوب محافظتگران دسته خوجند خطا کردن مخصوصا دوران ارگاشف در این وضعیت نتوانست این حالت رو برطرف کند و توپ رو با سر محمدجان رحیمov وردی دروازه نمود. طبعا سامانه باشگاه فوتبال استقلال خبر می‌دهد این دسته ها 44مین بازی خود را در چمپیونات تاجیکستان برگزار کرده ایستادند. رقابتی خیلی شدید و تا یک اندازه پرینسیپیالی هم هست. قبلا دسته ها در 43 بازی با هم دیدار کرده بودند و در بیشتر بازی ها استقلال غلبه کرده. 33 بازی با پیروزی آنها جمع بسته است. در 4 تاش در چمپیونات مملکت خوجند دست بالا شده است. 6 بازی با نتیجه مساوی جمع بسته شده است. تناسب توپ ها 110 بر 27 با فایده استقلال است. ادامه حمله دسته استقلال. پاس حالا با مرکز Manucher Safarov. ضربه Manucher Safarov و تو بلندتر از میدان بیرون میشود. حالا لحظه به لحظه حمله های بازیکنان تیم استقلال زیادتر شده است. پرتاب حسین نورماتov ولی با سراغ ناانیق. اسکی چلو دعوا میکند با داور سرزایندینov. واقعا هم از پیراهن بازیگری دسته خوجند داشت نیم محافظتگر فرانی چریاک. داور میتوانست با کارت زرد هم نشان دهد. حالا دو دسته با هم روبرو شده ایستادند که در موسم امسال مواجه شکست نشدند. یگانه دسته هایی که با باخت روبرو نشدند این استقلال و خوجندند. دیگر هم بخش، هم کلوب مرکزی ورزش ارتش، هم اوسیلوت، هم ریگارتا دست، هم روشن یک مرتبه با باخت روبرو شدند. در این دوره مسابقه تماشاچیان عزیز پگو دو بازی دیگر برگزار می شود. یعنی دسته های سردار برقچی، پرواز اوسیلوت. بعداً روزی استراحت روشن با کلوب مرکزی ورزش ارتش است روشن با اسخاتا رقابت میکنند. پرتاب Alisher Jalilov با مرکز و امکانیت برای فوتبالبازان دسته استقلال واسه محمدجان رحیمov. بیا توجه میکنیم پرتابی ضربه اما ضربه چریاک با پای بازیگر دسته خوجند برمیخورد. بهترین شانس بود برای همین فوتبالباز دسته استقلال، فوتبالباز خرواتی. ولی ببینید ضربه او با پای فیروز قرایف برخورد.
این فوتبالباز 30 سالم مفصل گذشته در چمپیونات ازبکستان هنرنمایی کرده بود در حیطه دسته بخارا. ضربه کنجی نوبتی، پنجمین ضربه کنجی است برای استقلال. توپ خیلی هم بلند می‌رود. حالا در جریمه تیم خوجند است. مبارزه فوتبالبازان خوجند از این حالت برآمدند، ولی باز هم توپ در اختیار فوتبالبازان استقلال است. حالا یک بازیگر دسته استقلال در زمین خوبی دست داور اشاره میکند که اوت با نفی فوتبالبازان دسته استقلال میباشند. پرتو جای میگه دسته خوجند و باز هم امکانیت برای بازیگران تیم استقلال فران چریک، اما باز هم ضربه او رو محو کردن فوتبالبازان دسته خوجند. موجود دیگری حمله استقلال، تبریز اسلامov و پنالتی به دروازه دسته خوجند تعیین کرده می شود. این روز دیده ایستادیم. حالا بازیگران خوجند ادعا دارند که پنالتی نیست. خب بیاد متوجه میشویم، لحظه تکرار رو منتظریم. خب امیربک جورابویف توپ رو میگیرد. خب از هر زاویه دیدنمان ممکن است. خب توپ به دستی فیروز خیرایف رسید، اما با کدوم بلند دستش؟ با اورینج از اون بالاتر، اما نه، با دستش رسیده است. خب ضربه 11 متر با نفی دسته استقلال است. برسا دوباره این لحظه رو در اختیاری اون دوبارانه که در حجره کاری قرار دارند میگذارند و حتما تفتیش کرده می شود و بعدا اگر ضرورت پیدا شود آنها کمک صاحب زندینف رو میپرسند. خب توجه میکنیم بار دیگر تبریز اسلامov، اما ببینید تو واقعا هم به دست فیروز خیرایف رسید. خب دقیقه 32 هم پشت سر می شود. پنالتی داور حالا اشاره میکند که تصدیق شد، یعنی توپ به دست فیروز خیرایف رسید و ضربه 11 متره. خب امیربک جورابویف در نزد توپ، بیاید توجه میکنیم در مقابل او دروازه‌بان دسته خوجند. ضربه امیربک و توپ به پهلوی دروازه میرسد. دوستان عزیز توپ به پهلوی دروازه میرسد. ضربه پنالتی رو نیم محافظتگر دسته استقلال امیربک جورابویف اجرا کرده نتوانست. خب دروازه‌بان به توپ نرسید به نظرم. توپ به پهلوی دروازه رسیده است. با پهلوی دروازه الکساندر نیچایف به هر صورت سمت ضربه امیربک جورابویف رو برگردوند. حالا از چی باشد؟ میلانوویچ اعتراض دارد و شانس دوباره برای دسته خوجند است. پرتاب خیلی بلند
Амирбек Ҷурабоев. Футболчиёни дастаи Истиқлол боз ҳам фишор меоваранд ва фишори хеле баланди Далер Шарифов ба муҳофизатгари тими Хуҷанд аст. идомаи ҳамлаи дастаи Хуҷанд, вале муваффақ нашуд дар ҳамин вазъият. ҳамлагари дастаи Хуҷанд як партоби хеле баланд ва хуб ҳам ҳаст, аммо довар ишора мекунад ки инҷо туп бо расиш ба футболбози дастаи Истиқлол аз майдон берун шудааст. Зарбаи кунҷӣ ба нафи бозингарони тими Хуҷанд. خب ضربه کنجی دوم برای دسته خوجند. جهانگیر ارگاشف پرتابی خیلی بلندیو و فوتبالزن استقلال این وضعیت رو برطرف میکنه. علیشر جلیلوف باز یک حمله جوابی صاحبان میدان، پرتاب به جانب محمد جان رحیموف. موقعیت خیلی زیاد است برای فوتبالزن دسته استقلال. به توجه میکنیم حمله دوم می آمد. تبریز اسلاموف پرتاب زمینی و بهترین فرصت بود، اما داور اشاره میکند که آفساید. خیلی حمله خفلاک داشتند صاحبان میدان. خب در این لحظه امکانیت برای دلیر شریفوف بود، شاید اندکی پیش دستی کرد فوتبالبازی 22 ساله. بازیگری که در حیاط دسته خوجند تجربه بازی رو داشت موسم گذشته و امسال با استقلال آمد. دلیر شریفوف او سالهای اخیر در چمپیونات ازبکستان بازی میکرد در حیاط دسته های متالورگ، شورتان. حالا ضربه جریمه‌ای از مرکز برای دسته خوجند. فرصتی بازم مناسب برای بازیگران دسته خوجند. خب فیروز قرایف و جهانگیر ارگاشف در نزد توپ. پرتاب فیروز قرایف. حالا امکانیت است برای فوتبالبازان مهمان، اما این وضعیت هم از سوی فوتبالبازان استقلال برطرف کرده شد. خب در بازی دسته های ریگارتادا از وخش، فوتبالبازان وخش در دقیقه 52 حساب رو از پنالتی برابر کردند، ولی بعداً باز بازیگران ریگارتادا گل سوم رو زدند. پیشرفت هستند صاحبان میدان. ادامه حمله بازیگران استقلال. منوچهر سفاروف، توماشویچ، علیجان کراماتلوزاده، امیربek جورابویف، زاتکو. پرتابی دیاگونالیش خیلی هم بلند و تبریز اسلاموف نتوانست توپ را نگاه دارد. خیلی بلند بود پرتاب. ادامه حمله بازیگران دسته خوجند، ولی توپ را با بازیگران استقلال است در مرکز میدان.
Zotkov. Juraboyev. Imkoniyat برای ادامه دادن حمله از سوی فروبازان دسته خوجاند. Amirbek Juraboyev. İsailovic. Firuz Karayev. حالا با توپ فولبازان دسته خوجان. شورت نظرов در مرکز میدان. مطلبی این بازیگر هم دقیق نبود. فولبازان استقلال وضعیت رو برطرف کردن و حمله جوابی صاحبان میدان. امیربek Juraboyev. پاس با کنار چپ. دلیل شریفов. امیربek Juraboyev. حالا ضربه امیربek و توپ خیلی بلند از بالای دروازه بیرون میشود. پنج دقیقه دیگر تا پایان نیمه اولی بازی باقی مانده است. ضربه ها 7-3 و نفی صاحبان میدان. درکو ایسایلوویچ حالا خطا میکنه در همین وضعیت. توپروی بازیگران دسته استقلال. Manucher Safarov. Alijon Karamatulozodam. Tomashevic. Islomov. Alisher Jalilov. Ivan Zotkov. Manucher Safarov. Вало дар марказ муборизаи Чиряк буд. Дарвозабон Денис Кавлинов. Amirbek Juraboyev, Manucher Safarov, Франи Чиряк тӯбро аз Ҳусейн Нурматов гирифт. ҳоло зуд нимуфизатгари дастаи Истиқлол тӯбро аз даст дода истодааст. идомаи ҳамлаи бозигарони тими Хуҷанд ва партоби Петр Гигич ҳам хато меравад. дар ҳайати ҳам Истиқлол ҳам Хуҷанд дарвозабонҳо тавре дида истодем аз хуриҷ ҳастанд. дар ҳайати дастаи Хуҷанд Александр Нечаев дар дарвоза аст. ӯ аз кишвари Беларус мебошад. 31 сол дорад. 1 метру 89 сантиметр қад дорад. қаблан дар ҳайати дастаҳои Минск, Гомел ва чанд тимҳои дигар ҳунарнамоӣ кардааст ва дар ҳайати дастаи Истиқлол бошад. дар дарвоза тавре мебинем Денис Кавлинов дарвозабони 31 солаи рус ҳунарнамоӣ карда истодааст. умуман дар чемпионати Тоҷикистон тамошобинон азиз дар мавсими имсола кам дарвозабонҳои маҳаллӣ ҳастанд. масалан дар ҳайати дастаи Регар Тадас ҳоло дар инак 6 бозӣ мешавад. дарвозабони асосии ин тим дарвозабони маҳаллӣ аст. Шаҳобиддин Маҳмудзода дарвозабони тими мунтахаби олимпии кишвар ҳунарнамоӣ мекунад. ва дар тимҳои дигар бошад дарвозабонҳо аслан бештарашон аз хориҷи кишвар ҳастанд. боз як кӯшиши футболбозони Хуҷанд бенатиҷа анҷом меёбад.
пас аз мавсими гузашта тавре медонем шумораи зиёди бозингарон дастаи Истиқлолро тарк карданд. Имсол бо даъвати дубораи Виталий Левченко ҳайат комилан дигар шуд. пас аз мавсими гузашта Пол Камолафер аз даст рафт. ӯ ҳам дар ҳайати дастаи Хуҷанд бозӣ мекард, ҳам дар ҳайати дастаи Истиқлол. Дар як мавсим дар ҳайати ҳар ду ин дастаҳо ҳунарнамоӣ мекард Пол Камолафер. ва ӯ ҳоло дар ҳайати дастаи Наврӯз як даста ҳаст дар кишвари Ироқ ҳунарнамоӣ мекунад. ин даста феълан дар чемпионати Ироқ ҳаст, дар миёнаи ҷадвал аст, миёни 20 тим дар зинаи нуҳум. Ҳоло партоп ба ҷарима гол ва имконияти бисёр хуб боз ҳам барои Муҳаммадҷон Раҳимов. беҳтарин имконият буд. Муҳаммадҷон Раҳимов беҳтарин шонсро дошт. хуб, гуфтем Пол Камолафер рафт аз Истиқлол баъд аз мавсими гузашта. Жозеф Окоро рафт. гуфта мешавад ки ӯ ба чемпионати Туркия рафтааст ба дастаи Серикспор ки дар лигаи поёни ин кишвар бозӣ мекунад. идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, фурсати бисёр хуб Фране Чуряк ва боз ҳам муваффақ намешавад. ин бозингар 2 дақиқа илова шудааст ба нимаи аввали бозӣ. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи Истиқлол Манучер Сафаров, Муҳаммадҷон Раҳимов ва тавре мебинем ӯро аз пой меафтонад. ин муҳофизатгари дастаи Хуҷанд Лаша Парунашвили ва зарбаи ҷаримавӣ барои Истиқлол аст. хуб, Ахтам Назаров ба ҳайати дастаи Вахш рафт. Мардан Чабанов бозингари Ӯзбекистонӣ ба дастаи Арбили Ироқ рафт. Ризо Деҳқонӣ ба дастаи Олои Қирғизистон рафт. Крис Услов ба Русия ба дастаи Черноморец. хуб, Ҷошуа Акпуҷи як бозингар буд. гуфта мешавад ки ӯ ба яке аз дастаҳои Финландия рафтааст. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони Истиқлол Алишер Ҷалилов дар назди тӯб ва мебинем зарбаи ӯ партобию Аслан чӣ гуна анҷом мешавад. ҳоло имконияти бисёр хуб барои футболбозони Истиқлол дар рӯи хати дарвоза. ин ҳолат бартараф карда мешавад, вале баъдан маълум шуд ки инҷо хато шудааст. беҳтарин шонс буд, офсайд будааст. хуб, Сиёвош Ҳақназарӣ бозингари эронии дастаи Истиқлол ки мавсими гузашта дар ин тим ҳунарнамоӣ мекард ба ҳайати дастаи АГМК Ӯзбекистон рафт. ҳусейн Нурматов 2 дақиқае ки довар илова кард ба поёни нимаи аввал ҳоло ба анҷом расид ва садои штаки довар аз анҷоми нимаи аввали рақобат дарак медиҳад. дӯстони азиз, ва тавре мебинем дастаи Истиқлол дар қисми аввал бартарӣ дорад аз рӯи ҳисоби бозӣ ва онҳо бо ҳамин ба танаффус мераванд. мо мунтазир мешавем нимаи дуввуми рақобатро миёни дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Хуҷанди Хуҷанд. моро тарк накунед дӯстони азиз, баъд аз чанд лаҳза бармегардем ба қисми дуввуми бозӣ байни ин дастаҳо. бо мо бошед.
Mas, ó, tá, tu masz kartę, to sobie podam. Salam aleykum, muhlisler aziz yakınsa kibaran mezarı. Kuş alacağımız göl merkezi işleri dışarıda ekmek bedenin çan yaparı muhlis olarak bilet hallediyen çiftten, der çiftten her kişi bu rakamaz. Rakamı da rakşını doktorun rakamı da rakşını. Doktorun çoğu rakam yok rongi. Çoğu rakam yok rongi. Agar ki arzunun ağabey barunam ya çiftarım ne falan çoğu rakam yok rongi. Duruz verir askerden de duruz bağlamak söylediği tufan bir şey. Şubat ayırı. Bağlantar. Tamam. Aklın sarmıştı. Tufan İbruz'a, Velosiped, televizor, futbolka, термокружка и кепка. Окно, сармекли футболка. Тайрасы бачо. Эй, баландар, чиптон, ябилот, немаме ходуен, една толница. Ягам штани, ганадам факат шумола. Якум чекка, ки столи футболка меша. 14 ҳафто. Рақами 14 Haslay, fırna besler. Bandi bozuyor olacak şiddetlere. Nişan dolar futbollar bekliyor. Devam ediyor. Soydu Yemka. Rakami 28-50. Rakami 28-50. Soydu Yemka. Badi bozuyor madeni Türkiye. Rakami 28-50. Devam edeyim. Soydu Yemka'nın getirmiş konuşalım. Haştoda haf, avado haf. Haştoda haf, avado haf. Soydu Yemka'nın konuşalım. Rakami haştoda haf, avado haf. Bandi bozuyor madeni Türkiye. Akno. Soydu televizyon. Memnun ki söyleyicileri zaten topladım. Vaya karakol. Ne gidelim? Rakami doldu sildu. Rakami doldu sildu. Söyleyicileri zaten. Akno. Oxiron Tufan Velosiped. Ozbekki söyledi Velosiped meşal. Tayyorun maço. Oxriso şuma tayyor başın akno. Ya. Dur. Rakami haştoda haf nolşaş. Haştoda haf nolşaş. Muhlisler aziz, Rakami haştoda haf nolşaş.
06 söylediği Asmet Yaşar'ın söylediği televizyon. 02 Yıldız söylediği televizyon. Söylediği Erman Kırışka. Rakam Haşkola Ham Navado Ham. Tufan Kevkar Rakam Pistohaş Başyose. Vasıl Tukolkar Rakam Çorda Ham. Bagi Bozio Mandato Forte Droghe Gangorga. Teşekkür ediyorum. Hadi şuraya kalsak devam edelim. Gangorga Kuzan'a devam ediyor. Şahit dışarıda. Archivali zada.
دوستان عزیز برمیگردیم با قسم دومی بازی بین دسته‌های استقلال و خوجند. نیمه اول با حساب 1-0 با فایده فوتبالبازان دسته استقلال جنبست شد. یگانه گل هم در دقیقه 24 از جانب محمد جان رحیمов زده شد و اکنون نیمه دومی بازی شروع گردید. بیننده عزیز که حالا ما البته یک جا نیمه دوم را با اشتراک البته دسته‌های استقلال دوشنبه و خوجند تماشا می‌کنیم و چند لحظه پیشتر رقابت اولی دوری ششم با اشتراک دسته‌های ریگر تدس و وحش انجام یافت. فوتبالبازان دسته ریگر تدس با حساب 3-2 در میدان خود وحش را شکست دادند و اکنون در جدول مسابقه تا یک اندازه تغییرات کلی و میان آمد. خب استقلال که گفتیم در دوره گذشته غلبه کردن نتوانست، حالا هدف دارد برای با دست آوردن پیروزی. ضربه دلیر شریفов و توپ از پهلوی دروازه خوجند از میدان بیرون می شود. خب در قسم دومی رقابت در دسته های استقلال و همچنین خوجند تغییرات نیست. متوجه می شویم با جریان بازی دسته ها و هیئت دسته ها رو برای شما حالا گفته میگذاریم. شروع میکنیم از دسته خوجند دوستان عزیز و هیئت این دسته حالا در بازی امروز چنین است. در زبان الکساندر نچایف در خط محافظه دارکو ایسایلوویچ و давронҷон ергашев هر دو محافظتگری مرکزی هستند. از کنار راست فیروز خراев از کنار چپی میدان باشد حسین نورمатов در مرکزی میدان نیکولا اسکیچ هنرنمایی میکند. همچنین لاشا پروناشвили جهانگیر گاشев یوان анжелкович شورش نظرов در خط حمله پتر گیگیچ بازی میکنند. میلانوویچ سرمربی دسته خوجند است. هیئت دسته استقلال در زبان دنیس کابلینов محافظتگران مرکزی یوسف توماشевич علیجان کرامتلوزاده ایوان زودکом در کنارها از راست منوچهر سفرов از چپ تبریز исломов در مرکزی میدان امیربек جورабоев فرانی چریک алишер ҷалилов کاپیتان دسته در خط حمله دالیا شریفов و محمد جان رحیمов ویتالی لевченко سرمربی دسته استقلال. داوری بازی امروز سیاجان زینالدینов است. حمله فوتبالبازان دسته خوجند بود اما به نتیجه حالا دوباره مهمانان توپ را میگیرند. رقابت فوتبالبازان هر دو دسته. حمله بازیگران تیم خوجند جهانگیر ергашев فیروز خراев پاس به مرکز даврон ергашев امکانیت ادامه دادن حمله هست. موقعیت برای بازیگران دسته خوجند و بسیار ضربه خوب اینجا دروازه‌بان دسته استقلال این وضعیت رو برطرف میکند. باز موج دیگری حمله فوتبالبازان خوجند. دنیس کابلینов توانست ضربه بازیگری دسته خوجند رو برطرف کند. اگر کارگردان این لحظه رو برای ما و شما پیشکش کند باز خوب میشود. خیلی امکانیت خوب بود. بیا توجه میکنیم پرتاب خیلی بلند توپ از میدان بیرون می شود. ضربه کنجی فیروز خراев پرتاب خیلی بلند جهانگیر ергашев و ضربه اجرا می شود.
партоби хеле ҳам хуб буд. Зарба бо сар иҷро шуд ва ту болотар аз дарвоза аз майдон берун гардид. شورش نظرف ایسالی خیلی بلند جانب جانگیر گاشف ولی محافظتگری تیم استقلال وضعیت رو برطرف کرد. حالا حمله بازیگران خوجاند اسکیچ انجلکوویچ پرتاب خیلی بلند آلپان افی بازیگران خوجاند. حالا حمله های فوتبالبازان دسته خوجاند خیلی و خیلی زیاد شده است. شونازارف فیروز قراєв امکانیت هست برای بازیگران خوجاند. پاس به مرکز دوران ارگاشف حالا بازیگزاری خوبی فوتبالبازان دسته خوجاند و داور اشاره میکرد که هیچ چیز نیست. خود رو به زمین هوا داد نیکولا اسکیچ وقتی روبرو بود با فوتبالبازی دسته استقلال. دالیر شریفوف در نیمه دوم حالا هیچ یک امکانیت خوب رو برای دسته استقلال به هر صورت ندیدیم. اکنون هم نزدیک میشوند به جریمه گوی دسته خوجاند و اینک ضربه کنجی اومد. در قسم اول ضربه های کنجی فوتبالبازان دسته استقلال خیلی زیاد هم بود. امیربک جوراباєв پرتابی با جریمه گو و این حالت برطرف میشود. در نیمه اول فوتبالبازان استقلال از لحاظ اداره کردن توپ 55% برتری داشتند، 45% به نفع دسته خوجاند بود. ضربه ها در قسم اول 8-4 بود به فایده استقلال. ضربه های راست 3-1 به فایده صاحبان میدان. ضربه های کنجی 5 بود. تبریز اسلاموف جانگیر گاشف پس والا اشتباه بود از جانب بازیگران دسته استقلال. فرصت برای خوجاند بیا توجه میکنیم ضربه گیگیچ اما تو با فوتبالبازی دسته استقلال برمیخورد. خیلی امکانیت خوب بود برای بازیگران تیم خوجاند. قراєв هم ضربه رو اجرا کرد اما تو از پهلوی دروازه بیرون شد. تبریز اسلاموف علیشیر جلیلوف پرتاب تبریز اسلاموف والو ضربه با سر اجرا میشود. اینجا سیویولی دروازه‌بان دسته خوجاند الکساندر نچایف خیلی امکانیت خوب بود. ضربه با سر اجرا گردید. بیا توجه میکنیم پرتاب تبریز اسلاموف
ва ин зарбаи Фране Черяк буд. ҳамлаҳои ҳар ду даста ҳоло зиёдтар шуда истодааст. Ҳусен ту ба канори чап, Ҳусен Нурмуатов. фурсат ҳаст, Паронашвили. Эргашев. Шоназаров. Эскич. Ҷонгир Эргашев ва зарбаи баландио ту аз болои дарвоза берун мешавад. ва агар ҳоло ба ҷадвали чемпионати лигаи олӣ таваҷҷӯҳ кунем, бинандаи азиз, Регард аст ки чанд лаҳза пештар Барвахш ғалаба кард бо ҳисоби 3-2 бо 11 хол ба зинаи аввал рафт. То бозиҳои албатта дигар агар Истиқлол ғалаба кунад, Истиқлол 12 имтиёз мегирад, вале агар мусовӣ кунад, онҳо соҳиби 10 хол хоҳанд шуд. Ҳоло маълум нест. Хуб, биёед баъдан хулоса мекунем. Вале Регард аст ҳоло феълан ба зинаи аввал рафт то бозиҳои дигар. خب در این دور باز روشن که این دستم 8 امتیاز دارد در زینه ششم با کلوب مرکزی ورزش ارتش روز 26 اپریل بازی میکنند. حاصلات که این دستم 8 امتیاز دارد تگاه با پرواز دیدار میکنند. و خود کلوب مرکزی ورزش ارتش مقابل روشن گفتیم ارتش رو در زینه دوم است با 10 خل. Amirbek Juraboyev, Anjelkovic, Tubrovi bozингарони Хуҷанд, Томашевич ҳоло тубро аз майдон зада берун кард. Йосип Томашевич, муҳофизатгари марказии дастаи Истиқлол ки 31 сол дорад ин футболбози хорватӣ ва мавсими гузаштаам дар чемпионати Ӯзбекистон дар дастаи Бухоро. Қараев. Франил Черяк. Амирбек Ҷурабоев. Партоба Манучер Сафаров. дар рақобат футболбози дастаи Хуҷанд муваффақ шуд. Хато намекунем, имконият барои бозингарони дастаи меҳмон. Пас ба Ҷонгир Эргашев. Ҳоло Эргашев зарбаи ӯ ва имконият ва гол. ҳисоб 1-1, дақиқаи 59-уми рақобат. муаллифи гол Петар Гигич мешавад. ҳисоб 1-1, бинандаи азиз. اسکیچ ҳоло эҳсосоти хеле ва хеле баланд ҳам дорад. ҳисоб 1-1. сараввал Ҷонгир Эргашев зарба зад, баъдан тавре дидем ту ба назди Гигич рафт ва ӯ онро ба дарвозаи холӣ ворид намуд. холӣ мондан муҳофизатгарони дастаи Истиқлол, махсусан ҳамин ҳамлагари тими Хуҷандро. вале бисёр як ҳамлаи хуб ҳам буд аз сӯи футболбозони меҳмон. Петар Гигич, бозингари 28 солаи серб, дарвозаи дастаи Истиқлолро рахна кард. ҳисоб 1-1. ин аслан голи дуввум аст ки Истиқлол дар мавсими имсола сар медиҳад. Карматлозода бисёри тӯби ба канори чап буд, аммо партоб хеле баланд рафт.
بازی اکنون شدتش بلندتر می شود دوستان عزیز. فوتبالبازان تیم خوجان در 15 دقیقه اول حساب رو در قسم دوم برابر کردند و میبینیم که اولو بازی چگونه صورت میگیرد. فیروز قرایف حالا با تو بازیگران دسته خوجان اسکیچ حمله فوتبالبازان دسته خوجان حسین نورمعطف و پرتاب از جانب محافظتگری کناری چپ دسته خوجان باز به دست دروازه‌بان رفت. خب اینک دو تغییرات می شود در رایت دسته استقلال. منوچهر سفارов Amirbek Jo'raboyev Alijon Karomatulzodam Yosip Tomashevich harakathoyi u do'may hamla dasta Istiqlol Framin Chilyak Tabriz Islomov pas بسیار خوب imkoniyat برای تیم استقلال ولی پرتاب یوسیف توماشویچ خیلی هم بلندتر بود توپ از میدان بیرون میشد. خوب اینک بازیگر رقم 26 و فوتبالباز رقم 9 به میدان میآیند. اینها فران ایکیچ محافظتگر و حمله‌گر رستم سویروف با جای دلیر شریپوف رستم سویروف وارد میدان میشود و با جای محافظتگر ایوان زودکو با میدان ایکیچ ورید میگردد. این تغییرات ویتالی لیفچنکا مخصوصا در خط حمایه شاید وابسته به اون که حمله های دسته خوجان خیلی زیاد شده ایستاده است و اومدن یک بازیگری تازه نفس در خط محافظه شاید میتواند این وضعیت رو برطرف کند. حالا عملکرد خیلی بدی فوتبالبازی دسته استقلال داور سعید زیندینوف کارت زرد نشان میدهد با فوتبالبازی دسته استقلال. خب حتما لحظه تکرار رو میبینیم و این حالت رو شرح خواهیم داد. پیتر گیگیچ کارت زرد نگرفته است، برعکس فوتبالبازی دسته استقلال کارت زرد گرفت به نظرم. به توجه میکنیم. بله یوسیف توماشویچ خب حرکت کرد جانب فوتبالبازی دسته خوجان محافظتگری دسته استقلال. این لحظه باز دیده برآمده می شود. ما یک زاویه دیدیم در یک لحظه هیچ چیز خلاصه برآورده نمی شود. به هر صورت داور سعید زیندینوف اشاره میکند که حتما این لحظه بازبینی کرده می شود. یوسیف توماشویچ خب ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران خوجان. داور اشاره میکند که بازی دوم یا بعد یعنی این حرکت جدی نبوده است. دقیقه 65 رقابت فیروز قرایف
партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол, вазъияти хеле хавфнок. ҳоло имконият барои бозингарони Хуҷанд. боз ҳам ин ҳолат бартараф шуд. ҳусейн нурматов, ҷаҳонгир Эргашев бисёр хуб тӯбро мегирад ва боз ҳам муқобили ӯ қоидаи бозӣ вайрон мешавад. зарбаи ҷаримавии навбатӣ. ҳоло биед мебинем. ҷаҳонгир Эргашев тӯбро гирифт аз Амирбек ва баъдан Муҳаммаҷон Раҳимов дар ҳамин вазъият мубориза буд. Фирӯз Хараев парто ба ҷаримагоҳ ва ҳоло хеле ҳолати душвор буд барои муҳофизатгарони Истиқлол ва беҳтарин фурсат барои бозингарони Хуҷанд. ҳамлаҳои меҳмонон хеле зиёд шуда истодааст. навбат зарбаи кунҷӣ. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба чорумин зарбаи кунҷии футболбозони Хуҷанд. Фирӯз Қараев партоби ӯ. Табриз Исломов ин ҳолатро бартараф кард. зарба ҷониби дарвозаи Истиқлол. Денис Кавлинов тӯбро дошта гирифт. Томашевич партоби хеле баланд. имконият барои бозингарони Истиқлол. махсусан Рустам Соиров. Қараев тӯбро аз майдон берун кард. бозӣ идома дорад. ҳоло биё таваҷҷӯҳ мекунем. Соиров гузариши ӯ ва зарба ба футболбози дастаи Хуҷанд бармехӯрад. Табриз Исломов. зарбаи навбатӣ. як маротиба довар дар қисми аввал зарбаи пеналти таъин карда буд ба дарвозаи Хуҷанд ки онро Амирбек Ҷурабоев иҷро карда натавонист. тӯб ба паҳлӯи дарвоза расид аз ҷаримаи 11 метра. баъд аз бартараф кардани вазъият Фирӯз Қараев осеб бардошт. خب ҳоло ба Фирӯз Қараев уман кӯмаки тиббӣ расонида мешавад. дар ҳайти дастаи Хуҷанд ҳоло тағйирот нашудааст дар курсии эҳтиётии ин тим. аз дарвозабони эҳтиётӣ Афзалҷон Узоқов, муҳофизатгарони эҳтиётӣ Меҳроҷ Холов, Комрон Турсунов ҳамлагар, Парвизҷон Алиев ним муҳофизатгар, Хуршед Тимур Ҷураев ним муҳофизатгар, Фирӯз Холматов муҳофизатгар, Бежан Нишонбоизода, Муқимҷон Тоҷимуродов, Фахриддин Шерматов номнавис шуданд дар бозии имрӯза. Муҳаммаҷон Раҳимов муаллифи голи дастаи Истиқлол дар бозии имрӯза. дар бозӣ ҳам муқобили ҳосилот голи дастаи Истиқлолро маҳз Муҳаммаҷон Раҳимов ба ҳадаф расонид. ҳоло имконият буд. дар муқобили ҳосилот дар дақиқаи 23 муваффақ шуд Муҳаммаҷон Раҳимов. имрӯз дар муқобили дастаи Хуҷанд дар дақиқаи 24. вале гапсари он аст ки дар ҳамон дидор
فوتبالبازان استقلال در دقیقه 95 بعد دروازه خود گل سر دادند. امکانیت برای ادامه دادن حمله از سوی فوتبالبازان دسته استقلال هست. پرتاب با جریمه گل. ضربه کنجی برای دسته استقلال. امیربек جورابوев. ضربه کنجی نهم برای صاحبان میدان. پرتاب علیشیر جلیلов با جریمه گل. این دفعه هم فوتبالبازان خوجند در خط محافظه خوب هنرنمایی میکنند، ولی باز هم ضربه کنجی است. امکانیت ادامه دادن حمله. امیربек جورابوев والا با یک اصول خیلی هم خوب محمد جان رحیمов ضربه زدنی بود اما موفق نشد. امکانیت ادامه دادن حمله برای بازیگران دسته استقلال. علیشیر جلیلов. خب نافهمی فیروز قرایف و فوتبالباز استقلال، اما این چیزی جدی نیست به نظرم. خب بعد از برخورد اینجا فیروز قرایف خود رو به زمین هوا داد. بازیکن استقلال هم عصبانی بود به نظرم. علی جان کرامت لازاده. امیربek جورابوев. ادامه حمله دسته استقلال. رستم سایرов سرعت می‌افزاید این حمله‌گر. حالا ضربه میزند و دروازه‌بان ضربه او رو برمیگرداند. توپروی بازیگران استقلال و در مرکز محافظه‌گر خوجند پروناشویلی خوب مبارزه بود. از همه اون فوتبالبازان خارجی که در دسته خوجند هستند در هیئت اساسی بازی دارند. پتر گیگیچ، خب یوان انژلکوویچ، لاشا پروناشویلی، نیکولا اسکیچ، دارکو اسائیلوویچ، الکساندر نیچاєв. Парнашвили, Шоназаров, Караев. Amirbek Juraboyev. حالا با توپ تبریز اسلامov. اینجا فوتبالبازان دسته خوجند در این وضعیت موفق شدند و
Зафрани Черяк дар муқобили бозингари Хуҷанд хато кард. албатта 15 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. барои ҳар ду дастам душвор шуда истодааст ва ҳар ду дастам ҳоло арзанда бозӣ доранд. итомаи ҳамлаи меҳмонон ва имконияти бисёр хуб буд боз ҳам барои Петр Гигич. даври ояндаам бисёр душвор хоҳад буд ҳам барои дастаи Истиқлол ва ҳам барои дастаи Хуҷанд. яъне даври ҳафтум Хуҷанд ба ҳар сурат дар майдони худ бо Парвоз бозӣ мекунад. Парвоз нобаста аз он ки ҳоло як дастаи аутсайдер аст, ҳатман албатта метавонад рақобатпазир бошад барои дилхоҳ даста. ва Истиқлол бошад дар сафар бо Вахш бозӣ мекунад. як бозӣ хеле ва хеле душвор аст. хуб ҳоло таъхирот дар ҳайати дастаи Истиқлол ба ҷои Манучер Сафаров ба майдон бозингари рақами 7 ворид мешавад. ин Димитро Билонок ҳамлагар аст ва фикр мекунам бозингарони Истиқлол ба тарҳи 4 муҳофизатгар мегузаранд ва Билонок дар хати ҳамла ҳамроҳ бо Рустам Соиров бозӣ хоҳад кард. Билонок мавсими гузашта дар ҳайати дастаи Вахш буд. ин футболбози 30 солаи украинӣ шумораи зиёди голҳоро ҳам зад ва беҳтарин нишонзани мавсими гузаштаи Лигаи олии футболи кишварам шуд. аксулҳамлаи дастаи Хуҷанд Гигич. Билонок ҳоло метавонад дар дақиқаи боқӣ монда бозӣ хуб нишон диҳад ё на, инро вақт нишон хоҳад дод. ва гуфтем дар даври оянда Истиқлол дар сафар 3 май бо дастаи Вахш рақобат мекунад. зарбаи ҷаймавӣ барои футболбозони дастаи Хуҷанд. Қараев партоба ҷаримагоҳ дарвозабони дастаи Истиқлол ин вазъиятро бартараф кард. Гигич ҳоло аввалин шуда ба тӯб расид ва ин вазъиятро Табризи Сидомов бартараф кард. Ҳусейн Нурматов идомаи ҳамлаи бозингарони дастаи Хуҷанд. ҳоло тӯбрабои бисёр олӣ ва ҳунарнамои воқеан ҳам хуби нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд Эскич. бубинед чӣ гуна дар ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол олӣ бозӣ мекунад ин футболбоз. акнун аксул ҳамлаи бозингарони тими мизбон аст. Рустам Соиров, Алишер Ҷалилов. ҳоло дар марказ бояд касе кӯмак кунад ба Алишер Ҷалилов. Амирбек Ҷурабоев. фурсат ҳаст барои бозингарони Истиқлол вале пас ба Рустам Соиров хато анҷом шуд. бале инҷо Саид Зайниддинов ҳамон чизи асосии худро бо довари чорум иваз кард. дар минтақаи зарбаи ҷаримавӣ хат кашидан буд.
Даврон Эргашев. Фирuz Қараев. حالا توجه میکنیم به ادامه حمله بازیگران دسته خوجان. یک فرصت بسیار مناسب. جهانگیر ارگاشف. اینجا جهانگیر ارگاشف دعوا دارد که توپ به دست بازیگر استقلال رسیده است. علیشیر جلیلوف عکس حمله بازیگران استقلال. پاس به کنور سویروف. امکانیت ادامه دادن حمله هست. سویروف و پاسیو به علیشیر جلیلوف. اندکی به توپ نرسید کاپیتان استقلال، وگرنه ایده انجام دادن حمله خیلی خوب هم بود. دو بازیگر دیگر در حیطه دسته استقلال حالا آماده هستند برای به میدان ورود شدن. ادامه حمله بازیگران استقلال. جورابویف، محمد جان رحیمов، چریک، تبریز اسلامов، پرتاب تبریز اسلامов با جریمه گاو. اولین شد علیشیر جلیلوف به توپ رسید. محمد جان رحیمов. امیربک جورابویف. فوتبالیست دسته خوجان در زمین خوابیده است. بازی باشد ادامه میکند. علیشیر جلیلوف و توپ از پای کاپیتان استقلال از میدان بیرون شد. خب اینک صادق قربانوف تحت رقم 5 به میدان میآید و او تحت رقم 3 تبریز اسلامov را عوض میکند. بازیگر رقم 80 مسعود غفاروف به میدان میآید و او امیربک جورابویف را عوض میکند. سه حمله‌گر حالا در حیطه دسته استقلال در پیش بازی میکنند. سه حمله‌گر در حیطه دسته خوجان هم بازیگر عوض شد. فوتبالیست رقم 11 ترک میدان کرد. یوان انژلکوویچ و پرویز جان علیف تحت رقم 18 با میدان ورود شده است. دقیقه 83 بازی است. ادامه حمله دسته استقلال. حالا پس به بیلونوک. فرصت برای بازیگران استقلال و ضربه کنجی. بیلونوک بود یا مسعود غفاروف؟ مسعود غفاروف. باز یک فرصت دیگر برای صاحبان میدان. ضربه کنجی 11 برای استقلال. پرتاب علیشیر جلیلوف اولین شده فوتبالیست دسته خوجان این وضعیت رو برطرف کرد. حالا ضربه محمد جان رحیمov و توپ با فیروز قرایف برخورد. دوباره بازی رو باز می‌دارد. زیر توپ با فوتبالیست خوجان رسید و او اندکی شاید جراحت هم گرفت. با کمک طبیبان نیاز دارد فیروز قرایف. تا انجام وقتی اساسی بازی 6 دقیقه دیگر باقی مانده است. اون تغییرات هایی که ویتالی لیفچنکا انجام داد تا حالا نتیجه نداده ایستادند. حالا توپ باز به اختیار بازیگران تیم استقلال داده می شود. توماشویچ
Черяк. Вахимов. Томашевич. Партоби баланд. Венчо ба сурғай ноаниқ. Кумак кард дар ниҳоят. Бозингари рақами 7 Истиқлол Димитро Белонок. Ҳоло ирсоли тӯб ва муборизаи бозингарон. Тӯб аз Димитро Белонок аз майдон берун шудааст. Ишора мекунад довари канор. Парнашвили. Қараев. Босам ба нафи футболбозони Хуҷанд. Ва Комрон Турсунов ба майдон меояд. Таҳти рақами 28 дар ҳайати дастаи Хуҷанд. Ва ӯ ҷавонгир Эргашевро иваз мекунад. Футболбози рақами 62. ин дуюмин тағйирот дар ҳайати дастаи Хуҷанд аст. ва маълум аст ки ҷавонгир Эргашев аз тағйироташ розӣ нест. ва инҷо бархурд миёни муҳофизатгари дастаи Истиқлол ва нимуҳофизатгари дастаи Хуҷанд Парвиз Алиев буд. бозӣ идома дорад. ҳамлаи футболбозони дастаи Истиқлол Алишер Ҷалилов, Алиҷон Кароматлозода, Содиқ Қурбонов, Томашевич ва зарбаи ӯ дарвозабон тӯбро дошта мегирад. зиёда аз 2 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ боқӣ мондааст. Қараев. агар бозӣ дастаҳо бо натиҷаи мусови ҷамъбаст шавад, ҳар ду даста бо 10 холӣ мавқеи худро дар ҳамин зина мустаҳкам мекунанд, вале шояд бо фарқияти таносиби тӯбҳо яке аз онҳо баландтар меравад. бед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ауде ки Фирӯз Қараев ба бозӣ медарад. партоби ӯ ба ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол. ҳоло аз чӣ бошад ҳамлагарони дастаи Истиқлол чандон хуб надурахшида истоданд. Алиев. партоби Парвиз Алиев ва тӯбро оз доданд футболбозони Хуҷанд. мегиранд имконият барои онҳо. Эскич. вале партоби ӯ хуб анҷом намешавад. хуб, 1 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосии бозӣ. довар дар қисми аввал 2 дақиқа илова карда буд. ҳоло дар поёни вақти асосӣ чанд дақиқа илова мекунад? мебинем. Алиҷон Кароматлозода, Қурбонов, Алишер Ҷалилов, вале хато карду гумон кард ки Қурбонов ба ӯ кӯмак мекунад. дубора ин муҳофизатгари Истиқлол тӯбро гирифт. идомаи ҳамлаи соҳибони майдон. 4 нафар дар хати ҳамла ҳоло мунтазири пас буданд. Алишер Ҷалилов, Томашевич,
ва натавонист бозингари дастаи ҳарифро фире биёрад. Парвиз Алиев тӯбро аз ин легионери дастаи Истиқлол гирифт ва 4 дақиқа довар илова мекунад ба вақти асосии рақобат. ҳоло мебинем аслан натиҷаи мусовӣ барои Хуҷанд дар сафар хуб аст ва мебинем ки онҳо ин натиҷаи мусовиро нигоҳ дошта метавонанд ё на. Черяк партоби хеле баланд, ирсоли тӯб ба ҷаримагоҳ, муборизаи фулобозони ҳарду тим. Алишер Ҷалилов, Ҷалилов партоби ба ҷаримагоҳи дастаи Хуҷанд ва гол! Рустам Соиров дар дақиқаи 91-уми рақобат ҳисобро 2-1 мекунад. Ман болотар гуфтам ки натиҷаи мусовӣ барои Хуҷанд хуб аст. Оё онҳо ҳисобро нигоҳ дошта метавонанд ё на? Аммо маълум шуд ки ҳоло натавонистанд. Ба ҳар сурат боз 3 дақиқаи дигар вақт доранд меҳмонон ва аслан аз рӯи бозии имрӯза қудрат ҳам доранд онҳо. ва ин гурӯҳи мухлисони Истиқлол аз чӣ бошад шумораи гурӯҳи мухлисони Истиқлол аз лиҳози бонувон ҳоло зиёд ба назар расида истоданд. хуб, Рустам Соиров муаллифи голи дуввуми дастаи Истиқлол биёед мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин партоби Алишер Ҷалилов, капитани дастаи Истиқлол. Бисёр хуб тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол кард ва аслан Рустам Соиров дар ин мавқеъ қарор надошт. ӯ дарҳол ҳаракати худро тағйир дод ва бо сар тӯбро ба даруни дарвозаи Хуҷанд равон кард. ҳисоб 2-1. дар як лаҳза ҳоло Соиров муваффақ шуд. акнун мебинем бозингарони дастаи Хуҷанд ҳоло метавонанд боз натиҷаро баробар кунанд ё на. ҳоло иштибоҳ аз ҷониби муҳофизатгари дастаи Истиқлол, хеле хатои ҷиддӣ буд. инҷо Содиқ Қурбонов ба хато роҳ медиҳад. дарвозабон ҳам ҳаракаташ дигар буд. Даврон Эргашев бо дарвозабон бархӯрд. Денис Кавлинов хуб, лаҳзаи такрорро биёед таваҷҷӯҳ мекунем. аз ин ҷо нишон дода шуд амалкарди Даврон Эргашев ҳам хуб набуд ва корти зард фикр мекунам арзанда, вале муҳофизатгари дастаи Истиқлол ин ҷо бояд ин вазъиятро бартараф мекард. дақиқаи 93 довар фикр мекунам вақт медиҳад ҳоло барои идомаи бозӣ. Даврон Эргашев ба тӯб расида наметавонист, вале ӯ пояшро гузошт то зарба бизанад, вале муваффақ нашуд. хуб, аз ҳамин мавқеъ ҳоло зарбаи ҷаримавӣ ба суди бозингарони тими Истиқлол аст. ҳолати дарвозабон фикр мекунам хуб аст, ӯ метавонад бозиро идома диҳад. зарбаи хеле баланд. Соиров ҳаракат кард. ҳоло бо тӯб Паронашвили, муҳофизатгарони дастаи Хуҷанд, Қараев. бозингарони дастаи Истиқлол ин вазъиятро бартараф мекунанд. аслан гуфтем довар 4 дақиқа илова кард. 4 дақиқа илова шуда поён ёфт, вале бинобар сабаби он ки садои шутаки довар инҷо баланд мешавад. Ман фикр мекунам имкон буд ки 1 дақиқаи дигар зам шавад ва баъдан бозӣ идома ба анҷом расад, чунки ҳолате ки бо дарвозабон рӯбарӯ шуд
андаке вақтро кашол ҳам дод. Вале Истиқлол бо голи задаи Рустам Соиров дар дақиқаи 91-уми бозӣ ғалабаи бисёр муҳими худро дар муқобили Хуҷанд ба даст меоварад ва ғалабаи бисёр душвор барои Истиқлол буд. Акнун мунтазир мешавем бозиҳои даври дигарро. Дӯстони азиз, ки бо кадом натиҷаҳо ҷамъбаст мешаванд. Имрӯз дар як бозӣ бисёр ҳассос Истиқлол бо ҳисоби 2-1 Хуҷандро мағлуб кард. Бо хобмурозада будам ки ин бозиро бароятон шарҳ додам. Сеҳатманду пирӯз бошед то гузоришҳои минбаъда.